inda tanetana babaingi bamwe bena saluni ciao mena ni batethecia ende itiri akinyira amwe kwatuika ene fundi ke batena mbia cio turia ebindi nangatura lakini keweru mno isokera kendete vya ana babaingi babe ke community bateno cio mbibo ita skurine Marieto ya kombe to turite kendi mwa ndari mwana utewisiomba ndari ogu ndari tengo wene lakini ite yero kinya ndona mamu mwa ambira kwigundike yambo ya yani auniko ambeka kirasi ndatuthoma ndathoma ndari kiri kuthoma kuringana na ndakilukite ni ndaero nguyo kuwa kuritana nda mwalimu ndendelea kuritana ndendelele kuritana sana ndagilukirire manto maingi muno kwatuika kinya mbesa ira baturia ibandi ya mbesa ikubwa alafu kuitara kinyera kwatuka bausami mbesa ciania mbesa ira ndawe ila twatu mbesa tuni kuona tutundungamira ki family nekwa no ndaturire ndareka kuritana ndeta ndanjiria kwasu mbeta wanjasa nigapilo ndoka ngeta Ifundi kya mwisweli kingo basi Allah yeye kutuma nanto bato kundata yinja na ngusio ndibatumira nda ngiyo batumira mwaka menga ile nto yana tamba yake ataunge kana kile tamba bila mcha ulete ambe abatumire kanjire kuzima kabatumira Oni mbeta wajeni omane mero kuma gikundine kia mwichori kangeta kia givas ya uratu ndabwere kyo megra kia zirere batwe ne to akarire nde ya ekoro tona kotokona torema ode mtore duka ode mtore mbika tore masia kintu kiambere kira to abwetherie renge ne kweta korera mwe koro nditangi kechio na leso negenda ria mabutia koringwa na itiro anda omwe koro atega chumbore onge na kenda tumenya ria twithite githi kurimeria mwana wa mtu fulani tutikaromba nae thitangi kou ni twa ndibwirwo mbere itwa ndabwirwo mbere itwari na mana thatu ya 93 na bau no twi tubamenyera riu ria twona no baukuruka bawita secondary bangi bawita university ana bau bamwe bari toto orphans batena muciari no mwe bangi bari na muciari umwe akoro mukuru na kwire ekuru bokona ni baba inge bone windows inya to au abauke njara ona ni ntiwa cia iguru tugundiro acio kwou ne to anjererie kuremia na weta skuru na turi twina mwana umwe kuru atari inya na kuria twetere twongana twamwakira nyumba rutererwa barabara eta waruskana nu twinu ao mwana we akuruka ayukwa Kakamega KMTC kutena ututethia ura wana tutethia eta wa mwesimu Kirengo ari kuma mwana atuikila na mwana ona atierwe murio ke community kanisa na watu ye kundi na mwana uyu arathirire July this year na ari mutie tikarona ngui kwa watu tuonere ibwairete tuchwenjere nyingi cia kuona mbia twari mia tuona mbia ara tuita mere go round tora kawoshile tora tenti thatu tora metha ile tora kabatika weka into na twacoka twaura sarani twatete twa sarani ne FH kana food for the hungry batutethie na sarani 10 na twiye kuru twaremia twona sarani 11 na cionthe indene nyumba ye kwou ndira twauririe baututumaira batutumira buru ni bamwe betu baeta kwendia muno cienda cimwe kururi wanu wetwa Regina aita kwendia inge tukendie kundine twendelea kuona mbeca cia kuthomithiana na mantu maingi yatuthithiti kuthomithiana muntu womba ututethikire kuthomithiana bwiro mbere ni ndawiro ntukwira ndawira ni mwe uyu ne ngo ari MP ni twaroma inyamba sare batu tona lakini tuona kuromba koi muno kututethia no tungo twaitethia ibonto tukua muichweri yeto ri muichweri muntu te mami uichwaira utugona muthenya uichura nio meaning ya rieto ri ura group yeto kwou kuma utwe yarenge riu twanjiriria kuonu ao ndabwirire itwakire nyumba na nyumba ni twari na lot of money na mbia ibwerure ni tukwerenge ichiathirire nende mbeca nchi ichiathirire renge tokwanjiria twambia renge
nä twetire twandika proposal twaewa mbeca cia Uwezo Fund twaewa 100,000 mbeca u batu twerana twingwa antu atucoka ciana 1,000 tumicokia ciringi 20 itucoka cia ciringi 40 twaciethia ndabu na twetikaniria mwaka yukithire twari na mbeca twaingiriana mwaka ukithira twari na 2,200 twacokia nara ringi twaromba round 2 twaewa 2,200 kiri Uwezo Fund twerana batu no mbeca i twaciarithi nikenda tuona mbia twaciarithia mbia tuona 2,400 twenda twacokia yele yara twatiwa na 2,400 iyo tuthendula tukamwekuru loan ekuru babaria utui na less than 3,000 baba ina cianthi ni 3,000 na tariki 30 mweri uyu tucoketie tariki 30 Jumaine yetu baba ina loan bacokia na bacokacia na interest ithe ngiriwe nio na ningwetu tuwita ucokacia neana batho na 3,000 waturetera 3,000 nawe kuma mweri tariki 1 mwaka tariki 30 wacia 3,000 utiacia na tuona itwingwa twaikaria na iwe tuendelete u mwaka thai lakini kiri kawoci cietu gwatuika rui rutikuonekana ngavana neyire rui ruri watukarinde bwarolerie bwarona na matangi tiara matangi yara matangi yara tututethacii batu nontu itwenda wika kawoci cietu kwanza twathimiri rui yatukarinde nikenda twajire kuthamacia ngari u nabu barima na tukona ontu nabu butu turetera baita tutitaye itau twita rutere rungi ni twari inya na kamunda twakomora kamunda na chavi no liguru kana tebue koro twagetha nchavi cietu gembo nchavi nare ndi thai kenda chwa thai turana 150 cia Kimiru bakuigwa nchavi cia Kimiru tukendia na tutenda ngasi au tweta tukaura twekira ndawa mweri ywa ile ywa 3 tukendia kibo maana yeli na wina turita mbeca na tutakwa moyo lakini kuringana na ura ndi aturirwa ri ntugwirenge gutukona ito ingaingei amemba bakwe mmembe to ina mwaro ukurwa ni antu umwete nara kwa bamwenda ithile nake njai nende tenti cietu nara ire ni nara mautene na tenti iji ni tore awani mumemba uya ya kinya ithai mumemba to na tore akitu kidogo toye kombora ithie mtonge tenti ite ana tumukona bara 6 mumemba wetu akombora 3 yathane ite bebte akombora 1 ngiri ngiri mwana mana 5 ithane mumemba ome akombora 400 indi batu bibi tuona irambia na wingi ni ite na tenti na inyarugiriro ko ite birengi ao marombene ibietire na te yetu kikombora chiringi 40 ile utero twasiambia lakini iteka kuringana na mantu yato ujana mbeca tutumba kuona mbia ura tukwenda nende woni ni bikienda kuare na nta kumenya githa ndombe kana mbendelere au nibuo tore u ando muntu atutetherie ndabwira ni mwashimiwa Kirengo Kayuyu Florence na Rafael Muriungi baratutethia na kuri muntu ndiwe twakwa Mua FM ndeta studio yo nundu ito inyeli twari na mwana wa une kikoro wenda 2,400 Isiolo ari vitari ya Isiolo ndekwari ku muntu mwana umere weta wa Festus tikurikanarie twari urenge wenda wanda umasundi ndeye na 2,30 na muntu witu wa Murungu amutethie Festus onara ari na ibwe na twikire 2,20 ni twari twekora mwiku itakana civitari nikareka une kikoro Festus na tutetherie sana ituthetha chwa kinya ne chivo wa area ta Morris kinya we na tuthetha cia muno no turi mwari tukwenda kuringiro nya barua mori tukwandika kithane proposal kienda saini chivo na tuthetha cia chivo na kinya we mumemba we kutieto tutemea we tutena chivo no to ya maingi twetha twatuekelare na ta chivo barua ni kwenda chivo kila kitu ni kwenda chivo tukwenda na beta university Mbasari tukaromba lakini tuteyanga wa Mbasari we gundige magete onanga Mbasari nibo ndo tokua muichweri ekora na endelea okora na itungo twaichwera no arango ndabwere ntugwerenge mwekoro wa Meru mwekoro mumero na chiomie mochiyo na mukoro gayo tena mwekoro na chiomie na mwekoro thana atini mukoro oke mwekoro na chiomie ndo nuwe oka mukoro na mwekoro mwanka thaini otore au na numbirire kwe ana bati ni atuba mukimu kwira kwa na HIV murimo uyu riu kwari na murimo wa HIV niro
kuendelea kupata Eh. kuona dawa alafu na kule antu bebera bagitendera mu bakabira tukarauana bau na tugitira mu ana bau batu kuringana semina ira twathitha irua na ira tuthitha cia na bamwe betu ni mentors turi twina ana baba twina ekuru bana a grupu ne turi kwina Salome kwina Suberia kwina Flora kwina Olucio secretary na kwina Stella Mutia ndene grupu ye bathiurunkana ciana na bau baita baba thima kitheni faro ndio ndio na teana baba rifaka ngeta ero center grupu ene vera advance na nginya arimo na ntu bange na bate baingoene na baingoene ko bara batari ndene grupu eba onkurukie batano no ntu bwana ba grupu eye nibo baikache report na kangeta ero center bai wao inyoge ndobona wabona nkabera barome na muku yo beta nayo bena thimo tio bako baringa bicha kwe beta bakithima pressure na nginya batu thimao mantu amainge no nturia twanjiririe twa tuthomethwe ura thirikari kwenda gukara na ibatu twina na baba inge bena mathina ya bangurupu wetu ndakora bare 393 mana tha twa 93 na ndene bo ibari na bayitwe na inya bamwe kwe bakuire maindia ana bamwe bakuire otwe nabo na nginya akuru bamwe barakua na ekuru bamwe barakua na mbuga treasure otwire nontu twirire kwiana ora chale ndio gire kwina ana baria batigirwo ni aciari bao nontu wa murimo jwa HIV and AIDS otwire kedna tabomba ko batethia ethra kwiu bau beta ko bategera na tabeta bakona ona ndawa ciao na ethra kwiu batethairia group kiana bau baria betrite bagikura ng'atore nene tou twina machi HIV yaliongana na ntora nye twina bo group ne wewe ao baba bathima nondu grupu letu twina machi HIV yathima na bo mirimu yathima na bo mirimu bakaende na akangata road center nikenda na bo mya shughuli kama yanda wila bakanya wa na raba liongana na mese ntora shonde ibe yana report bakaende na rero badi bagithima na baita ronde na tukemenya ibi kwa bigo beta na bakathuri biko bakaya wa imbi bakare ya bibi ya gikega mirio inya na obe yana beta na nakangeta road center beta bakawa andi basi na bakawa bigo kwa batethekia ana ube twende turia nyetu grupu yongwa nerie kemenya kithano iba kwendelea bwaya tukaria tuwe baliongaira tuwe barira cio bwaya tuwe monela cia utibi we ntu abiu utege ntu yonyo ntu ya endi no baendelea na kuthimwa no bendele na kwathega bakaria rianga iterera ya bakaria manga batukiba ibaguria iterera ya mbuga ana bau para bodre kwe bodre tabo kithomithia bathiria skuru bamwe betu thanene round re twanjiririe ana uni bali baba ingi lakini no komea tukiria tukaya bakaya wanda wa mpala ntu iba ya kuthimwa bakawa wanda wa ba mama babu abatangia Nairobi beta batetherua ni tamisamaria mema baba batethereria alo tetheru batukenya bakaona nyango bakari bana mirimo ni yakaya yetele mbere guthiria bawo nyango kwatukana ibandire thina nyingi chani nana bare bate bora tamisara ona ibarikana babange batire thinire batiagira na babange batio baetu ibarikana bagiana kantu nyaba batetheria baba tetheria watukenya wala bakana support nyaba baketa nyamba baita inya bakona ni yetu no tukinyanga ni akinyire ansiore nyona na nyura ndawa na radia boya na rawata inya na rona musa na tu support nyaba bakati na werero atuchomina gudoma ona tibagoma beta school bari wana werero nyaba na bakatoma na bakakanye abantu bakinyire ndiria tubaya inya twabero tege ndo age kabari na imani murungu ntugo mugabo betre Nairobi betoka ira kikundi na ko ibe soka group ne bakaya bakatupa kaliongera na bange bakaliongera group batu support atogeda to sa ta tuko ni nyal bwage murungu no tukore batazia baitambere na wetere nyebo no ka baiko tu beri no ka baiko no ra to te basua nyene ri komite te wakasi beta baita na bakaya ni ministro gwero dire ya ba ututa bumera wao bakathima kinya ekoro na mbuga secretary utwire no ntore umwe wa health workers na igwa weta guchwana na ana bau ukethora ibudire tobokiona challenges cia mbuga ndawa kana kubona nyana bau kana mantu tetere tabui kugeta kubacho mbwa baturira twita na umeshie tusema na cia mantu ja maingi ana bau bethara nyari mo bai na sira bethara nyari mo bakona yaka
nya tubano ciarira tubaliungira lakini twara cia kwaria bo tukabonelia uturo ibura ya no mwanka bature no mwanka inya bathome na bakethira bari antu banene ndene ya ndiguru eto e Kenya na itu ba thiatila ntukuwite ngi tutirianga tutakibo na rira itwithara tukiwasiliana na Kangeta Health Center nao twithara tukibarifa na baeta kuona matibabu nao kou twithara rira tuwita tucemana cia challenge nyingi muno mwana ora no ethirwo inya aino batu atina kinya nkaramenye wita nawe rothi no mwanka ndeci cibi mbite mbeca inya ciakwa ndimo kenda mbombo murifa mba wita no kou to waithara twina na tutakwende mbitharo riu ndina kinya mbitharo mbitete nao na mwanka mbitharo mpumite kibarone kenda mbomba kuona pia wita na no mwanka mwana ndiraeta no mwanka ethiro kou no mwanka ndimenyere no mwanka re na anywe na tucemana cia mantu ja maingi muno kou ndaromba antu bao entu boboya no bethiro bai tunjoini tukombotethia na bai kenda bethiro bai no turo boboya na Mutageri wa Meru TV tuthira tukinogoka anini tugicokera gikundi kia Muicweri Kangeta gikethira gitwira mantu jara bethiritwo bakithithia boja gikundi ura bethiritwo bagitetheria community yao mbithiro mbirigire ati no kwithirwo kigunika ni rugono ruru rugeta kuraja. Imagine starting your teaching career here, at the foot of Mount Kenya, a place you call home. Build on a foundation of 30 years in education. Embrace your calling to inspire, guide, and build future generations. Embu Teachers College. August and September intake ongoing. Embu College. Skills to go places. Odi Antometo Meru County Tharaka Nithi County Isiolo County na Kinyambu County ntura irio cionthe ciithirikiritie ituri bionthe bianthe bira bimagaruo nkuja na ntato ciri na murio ta matanta ja masono ja giempe kia uki atia we ukwenda kwethira wina mantu ukwenda kumenyithia antu nukwenda track kana ngare ya rudishu aja ni oturi nini wewe areria antora ndongo na ndongo antu bakuigwe warie tankongi maugene atiri gwokwenda kugira skuru yaku gwokwenda kuthithia road show kana kiatho kira kionthe kwenda sauti yenene atiri aja turi na ngare ya road show ira tugukunenkera na maguri jara ja kuguna muko jo waku na kinya wenda tukwejania muna mugi kana na MC sound irere aja nire tionekete kaire kuma ndiguru rombo kuma gitara baroti ko ye gitara banu mwanga gucoka kwa Jesu runguru area iguru na matu na kinya manga nyoni na nthenjo mo gutoneka engetaeje Thimo namba 0725 170 744 withira ugisigwatira ngari yaku ya road show na kinyoke ya kuthawina kiatho aunja ni oturi turakue nagwe taritho na gutu nini wewe turekane. You can read about it in the Daily Express. Na Mutageri wa Meru TV ngogwate ogeni okaire twite na mbere kuthikira rugono rwa gikundi kia Muicweri Kangeta kia Givers Petro Embuga bagitwira mantu tara bethiritwo bagithithia ura bethiritwo bagitetheria community yao na mpambiria na cia lady utwire mantu tara bethiritwo bukithithia bwi ngwaja gikundi kama endelee kuwa ile bure orenge twaurire muntu mbitangi
leso na gicho genda to mea kurimia na to ba kuthomethia na bo moi to thomethia na baba inge muno ya bara ba thomete ate la ri na nkorokia ite 4 na ba ikonto mwanya na bange to na bwa urwari ni achievement ba tu to akite nyumba na mbeza cia to tuingwa savings cia to over 1 million to akite nyumba eu Dene yo to na ka woshi iyele nyomba ndendo mbira nyomba nembi imbibo nyomba upo akite nyomba upo ameakire papa sile no ndo bwa kuona na uraba koranda randa tumara na twakomborete nara Kadima factory tuonere ito kuria mbi nyingi nara inde tuona batu atwake yetu na twe waka yetu ra twaita ongiri 16 mweri twarekere ko twaka nyumba ndu twaerwa waka itwakire nyumba ndene nyumba ne twekire sarani 20 nemwe ikomira twaine FH ne komira ikomine ira ciaurura ne ekuruba ni twaurire ka woshire twena itemana yele twena tenti izato inene na kanini ko tora ore o mweri wa mwanja no ndoni ndari na kiazo kya kweru ye morano yako anniversary golden ya 50 years after marriage Ogori miaka 50 years o ba wanteta na katenti ka kolo to karandi to ora katenti ka kelo ke kwara na tariki 16 ogenda kuona mutandao nere kuona ura bainderi ne kurubana bange o Kenya ntimere obinira na baba imo mutandao ne bole die mwene mero na njeni kolo ko eta wasikiriano mwene mero ndika wanjeni mwene mero yeto ane Cyprian ande jen mwene mero katenti ka nyumba kauka ipo rende kate obi wo une achievement twena meza yere inene twena kabatie weka nguo to atuma twena kinya overloko karaka tiri yangu na ande iteka unekange ntoti twena interview beyond na achievement era bombo tarere nene ne kuthome diana mwana omunda bwera wa mwekorore yawe twarusikana no arotirwa ni mheshimiwa Kirengo atathira no ndo amurere mwaka yombere amurera secondary aitha university atuika ko yuwa KMTC Kakamega mwana uyu atari abia kuthomethia twacokera ngurupu ne kenda tutetherie mwana ora thoma mwana una thomete mthando to challenges lakini mucokeria murungu katho no tunathire July na imuchie ndia atandikwa no twatena certificate ire kuona nya indete kiama kia kanso ya nurses uni yako thomera ta ikenda menya kwa ndiko uni achievement na mbuga akire nyomba upo akire boeka sarani ku kwere kwethera kwina arito ku kura thomithia twaira twena arito na iturare abo mwanka nira mwekoro mwe yeraro mara ara wa twandikira ari mubele une mtu kwana barana batira thiria na bara ura no wari kuno ateke ona mbia ansia muntu wira akwandikira muntu ari akora imbia muntu toka eta kwa au ni oto na mera lakini twative ta lot bwathomithio ana bangana ke barabara bathiretie ni ana ite 4 nabo bange batwekelere ibo botwekera murimo no ndo batathiririe na bila twenda wachibu ni ana bebela ome bebela miraene kana bebela kuria njirene nikenda bathoma bomba witethia nende baturi kwe mwana mbuga wina sarani na uome gutuma umanite na mwanja bena charani na bari nyamo genda weta nyumba ciana bau bari ndogo wetu akawira awira Javet kwena Purity kwena Doril kwena bangi kwena Inan Gladys na nyumba wewe saluni anto amwe na nende okwa hu nyumba bathomithia saluni na gutuma nguo bathomithia cia saluni na gutuma nguo inde bangu ibo baingia yuna achievement na yuna achievement iko ambolero muntu weta wa Priscilla wagereito muntu wetera ya guturugura nyumba ye na stima itoekerete nyumba ina kila kitu na mbuga treasure no nto kuigwa rugono rwenu mantira buthithetie ijeka bakwe MP onaza maybe buthithete manto manene mono na ibukurukirite challenges nyingi mbuga ikwenda otevyo kuma anywhere na bwenda utevye goguti bukariate batwe tutesagete muno nonto jato skuru ya ingro nto wasi arimu ana baito baingi ba ne risagu bonde bai kwa na risagu kwa to bomba nyati baba ngana bonda banda na bakyo yanganjirene anda bada bakirasi batwe ana baito bonde nyaba masaluni ari bonde ba anire bonde ba irie to ari marimo baito bati
tukwenda tu support na arimu to support na arimu ano abo to twagira asine bara ba kwa na mushe na araura ate bitoro mbanga bana wetu na MP na county rep wetu bonde ibaronga me bonde na maro yo yele baronga me ba tutetheria batwandikira arimu ana wetu bonde batwagira asine no ntuthina tukoni nyingi ana ba ile barete batione nya chiringi nabo no me mwana ga guthoma akaita no guthuma nguyu ageta gwika nguo yake akaya kuona akathoma saluni mari na weka nguo nyamba kali thoma saluni na bata waka saluni sio akaendelea guthaimba thaka na mwengo roke no mone mutu na na kurarira mari no acio na kurabia kwa bao no me ana baba inge most kebo ni ana baba batena kinya bena ana baba batena kinya kuruba tuba kadharimo tu na ubatene batena kia tena akuru lakini kudharimo mwana muntu atena mugorore kakwende kole mbaya muntu atera ate agichwa rabiage ndi muntu tukwa tu andikira arimo ana bawe tu bonde basoke ndini ri chonde bakora na ungerene na mantu yale onde bakuru kuona be ya mathoku ate kwa yete kweleka ko ne mantu ngi bagwata na ungerene mundu baitere na ugo batu soke ira sine bi ndi bawe ngo banga bana wetu county rep MP MC bonde batu chanele ngenda community to imba kutabwa ya edo te ni ngi muno kulugirana ba no te kubara ngurbu to kali ndia te kubwa ya ana bakere ya thina na bana wao atumete tukarande to plani mantu abaka nyumbe ena mbotedia na wetu ndi batu watu koromba kwa shima guru batu tetheria ana wetu bacokira asine batu andikira arimu ka moshisheto sie nyumba na tene to mbe nyumba bari ka oshiele tuasia roi batu tona roi tue no kuwa roi tero aro kiwa ngoko nyumba ngoko ira ao batu tona roi na mie kene gero le tutoegerwa kenda na batu bonde kutambika osira ndi kwa osi nyumba jo motediana bakanenga bakaro mashora bakaona mutu bakaona shabuni bakaithambira nya bakatara mwele boya lakini mukai bate kwa mbe kutamba na vyo no ate kwa na vyo itegia vyo ka oshishe tundu bwa nya atu ituone roi ya kundike mwisho ryangi basi center keke roi permanent na bo ikienda bamba yotediana balu ye ato baramba bulu heshima batu kundire roi ikienda ne nyingi dira ayana baba tu meana baba tu baria na uderi na bakamba yoba tulingange tangire no tuko na tikwa tekwa ndagento nto ko area tutwe itore itwari nya chief tukera na tutekwenda ana batu baba kulinga anto ngeta ngirene no ndo athine cio wacio tedi yego tukugwa tutedwe kwa heshima uruba tutedia balole group we mwisho ikangata kangiba center nelo kwa heshima uruba tugunia nene betu itu botu break out kya kenene ito butulia marubo tuguroka botutethi mutegeri wa Meru TV tukithirikiria gipindi gitu kya mwekoro umume ntuko ya Narua Antoniau turange kurikania te gipindi giki gikujaira ntuko cionde cia Jumamosi thaigire na nusu cia ugoro gipindi ukorete ni uni kairothi wa Kenya tugatanirite na Warithi Media.